Alladhani fatadina amanu bihi kana pengun inde ko akan sukko wa azkaruhu besembi wa nasaruhu bewadu yakni azkaruhu nasaruhu poko wandugol kono aran mudum bimana ko sembing gol nena do tele pasen go kan hiwugol dambe makko den e hiwugol nelangal o addingal harangal yuwaka ara jabali o yawe ara jabali o yawite haro jabali ko addi ko ruke wiyete wa ansaru amma wa nasaruhu fayda wadda ben fo wa ansaruhu be rewta nay wa nasaruhu betawa kabe wa ansaruhu Allah ko riket be rewta nay ku wa nasaruhu yani be waddi nela sallallahu mission mo ari mo ngom enenangal ari mo yo yo ko yo pa dari kalau waktu berundo wattaba'u bijuki an-nura bijuki deng bijuki lumière kunsi nama abu utipindina makobong utipina makobong yani Qur'anul Karim وتذكر الله نك الله تعالى نوره تفهم مويري آية كسورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام قد جاءكم كنتي أليم من الله لكم الله نور دبيه ndai wa kitabun mubin dari Quran dari Quran ayat surat Al-A'raf takut orang Hindu ini cerpe bimana aku tipina inilah dongkong An-Nur ayat surat Al-Ma'idah aku inilah dongkong An-Nur jadi An-Nur ini An-Nur ke surat Al-A'raf ndewite ka suratul Ma'idah defte wi anodo nelago ka suratul A'raf ka suratul Ma'idah wi lumière wi nay to walladina amanu bihi wa ansaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu Qur'anul Karim to ka arah jadi to qad ja'akum min Allahi nur Muhammad wa kitabun mubin yahdi bihi on ko hunde wote parce que Allah subhanahu wi ude deftere nde wo Muhammadu wo simo falano wiide ko ɗiɗi no mo fewnirta mo no wiide yahdi bihi ma kono wi yahdi bihi est ce que ko deftere nde wi a kako mon ɗon jibbina e mum Allah wi fewnir yahdi bihi Allah no hino fewnira ɗum safana wi'a Allah no fewnira nela sallallahu alaihi wasallam safana wi'a Allah no fewnira deftere sabu fof mum hino mari dalil ka nder deftere nder ɗon Qur'an hino wi'a innaka la tahdi bimana hina fewna kama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ila siratil azizil hamid himawiyah alif lam mim dalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin mulwa sifat romawitum bihi kapulang awo jetirta yahdi bihi Allah atla mafewunira ngundayko rasul atla mafewunira nder deftere Al-Qur'ana homɓe man ittaba ridwanahu kala jokkuɗo ko welata Allah ko kala jokkuɗo mbela e Allah o
Allah hino fewniramo rasul no fewniramo deftere alqur'ana ne o fewnamo e wonɗum maf'ulu bihi on ɗon arde yeeso subula ɗon maf'ulu bihi wasɗoni mansub subula laabi kisa kada jokkuɗo ko welata taguɗo o ko Allah wala ɗo wurta e deftere nden o wurta hadisaje nelaɗo ɗen e on tigi ɗe fewna mo faade kala ko wonanta mo kisal ngam gurdam makko e kalakara si o wi ko commerce o watta Allah oliyantamo ko woni sabilu salami konka commerce so o wi ko aventure o watta Allah wurtanamo ko woni sabilu salami on ka aventure so wi ko mekke o watta Allah wurtanamo ɗum ɗon so wi o jommay Allah hawrindirnamo e sabilu salam jammu ɗum ɗon wiyete subula salam yani kala ko on tigi nandi ko o faala si tawi himo e programme alqur'ana e sunna ko o hawrondirta koko nafata mo adna wala karaw wiyete subula salam joni noon o yii kala kaɗin laawi moƴƴi heɓoto kaɗin moƴƴereji heɓoto on so ndani qur'an on tawa e wakkilare no ɓaawmo par ce que ko ma on tigi jokka taw ridwanullahi o so fewne ka subula salam oye aya wi walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana e kalimatu subul e ayaje e simoje ta fo makko suudo ko goto ko nde ɗo deftere ko yewtirtano nden ɗum jokki sifani yuɓɓude ɗo ɗon si wiwde wondema haray ko wiyete jam neɗɗante ino yaada e yiɗugol nelaɗo e wonugo e programme rasul sallllahu alayhi wa sallam si ɗum wonni haray ko timmini albala yani so neɗɗo woppodiri e nelaɗo haray kata timmanimo parce que qur'an ino avertise wi attention falyahdari alladina yukhalifuna ko ɗum wiyete attention falyahdari alladina yoren ko ɓe yimɓe de yukhalifuna ɓeno lundo an amrihi e fiyake nelaɗo sabu mo lundike on hay hunde o sappat sinapiji ɗiɗi an tusibahum fitnatun aw yusibahum mada adabun alim si tawi neɗɗo woɓɓodiri e nelaɗo sallah sallam hay ko sappi ko fitna albala ma ɗum leɗɗe muuso ene yetta o nelaɗo so en ƴetti fii o ƴettana en tan nden mon fof fii makko gasata fii makko no mawni ari ɓe ɓombuɗi jomiraɓe gande wondema ka arsi taguɗo on no windi ɗon la ilaha illallah muhammadun rasul malaikaɓe ɓe wiya allah la ilaha illallah o meɗen andi kono ko on goni on yo andinoya yeeso oɗa noon ko hon bon muhammadun rasulullahi on ko hon bon tawi ko kiiɗo allah on kiiɗo allah tawi enen en heeɓi chance ka tawno ko on ɗo woni annabajo men on ko en mofte on jee woodi yoga e annabaɓe yelinoɓe wonu selpul ka mofte nelaɗo e ɗinde woni annabi ta koye mofte ko jee sabu chance on ɗuuɗu chance on ɗuuɗu ha fetti par ce que ko kanko ɗum ñande dangal kala mo allah tagi ñande dangal hay mo wiwde nafsi nafsi kanko ko wiyata ko ummati ummati mofte an tawi allah mofte an tawi allah andi ko e weɗɗo iɗa andi a foƴƴima iɗa andi e ƴettuɗo no aadi a wirtata min e mofte an nde sa nande annabi ibrahima wullata e jooma wiya allah mi torkima si arayama latarata wirtandey annabi ibrahima tora wala tokusini joomata wirtan ñande yimmin tumtana annabi ibrahima e martaba mum e yiɗede ko allah himo wulla himo maafi mo aari himo toro allah wota allah wirto emo ñande dargal wo fewnu ɗon tigi hay nelaɗo toraki allah no asirande nelaɗo allah oyo enne no wiyata rabbi la tukusini
odo annabi ande odo yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu ona nama pino tora de annabi Ibrahim Allah tepi dong mondo tora dong mi asiran dai tora ani tagu dong soban dia nepati yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu yang dari annabi satanya apa kami berpengkur Hindu itu memang hal itu kini asli Imam Muslim pilihkan sendo demak wanda man yang dengar kata wanda itu apa dia yang dan menanggal muhjeden format isim hautiniri muhjeden format disubi ke emak benato be aljanna mi fecci be peccenai mofte guluji temedere guluji no gaynai peccama peccenai mi waɗanima peccere wotere mofte maɗa en tum ɗeya mofte luttuɗe ɗen fof sendi pecce tati ɗum hino yonane rasulu maɗi ni jomano yonane Allah ngal tay mo faala ɗum Allah wi mi moɓoyi dennanagal mofte ɗen fof mi feccoyiɗe pecce tati mi ottima feccere wotere an tun e mofte maɗa mofte guluji temedere guluji nogay tati sendi pecce ɗiɗi ɗum no yonani o wi Allah yi tay mo faala Allah wi si aroyi ñande dam mi moɗi mofte ɗe fof mi yaltini natoɓe aljanna ɗen e nder mofte guluji temedere guluji nogay e nayi mi fecci pecce ɗiɗi feccere natoɓe aljanna ɓe fof ko adduno e mofte maɗa nde feccere mofte guluji temedere guluji nogay tati senda no hawranma rasulu wi oyni mi hokkima ɗum ma Muslim mi hokkima programme on ko no wayi ko top ɗum waɗi ko samɗin assurance ji ɗi nan ɗo ngeeɓi waɗi si ɓe yewtuno sahaba ɓe ɓe mati kullukum tadkhuluna aljannata illa ɗum fuu mon naata e aljanna sina sani wa qila wa man yaba yahsa enenela konko saloyto naatugol aljanna on no woodi dare hikmanelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam e ñiiñugol makko e yewte annaba ɓen barmintan e yewtere makko annaba ɓen barminta e yewtere maɓɓe annaba ɓen suninta e yewtere maɓɓe annaba ɓen wattajiya ɓe taƴo yurmede Allah nden e yewtere maɓɓe ndelan sotolamani man ata'ani dakhala aljannata ɗoftiɗo lawo naata e aljanna wa man asani modi mo gaabiɗo on kaluha mo gaabiɗo on kaluha man ata'ani dakhala aljanna wa man asani haray ko dakhala annar ka ko ndaari hikma patron mo ka yewtere ma maaki ɗoftiɗo lawo naata e aljanna yettuɗo lawo no feewuno ɗon naata yiite kono tawino no mawni e kara maɓɓe naata yiite wuye men noon no yawti e ɗum wuye men no yawti e naata yiite kono ɓe maaki ɗoftiɗo lawo naata e aljanna yettuɗo lawo haray salike naatugol aljanna nabaɓe no andira dinneedi labaani e yiɗugol toujours akkugol batal yurmede Allah nden aɗa sokkaali fes ndaari annabi Isa ñande Allah noddunomo haa ɓes nangi jiyaɓe makko rewɓe annabi Musa e annabi Isa ɓe Allah haɗuno waɗugol ɗum taako ɓe mushrik ɓe rewani Allah annabi Isa no seeɗi mo dari ke yeeso Allah rewani Allah ñande damgal tawi ko goɗɗum ngo rewi ko yiite o sutii Allah noddi ɗon annabi Isa settinani mo kono so jentike jawabu makko on tawa o sokanaani ɓen ɗon baafa إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. dari lo japo ni Allah subhanahu wa ta'ala Yesu non sean ino yo ola pinipos naka ko wiuno yo tereumo hujjam ini awale makko mo ono dara ko don ko dum non tungal la lan hino kono ndari so essayé dum dar ko si Allah kanay wi into albimu bainam eba wa in takuna innaka anta al-azizul dari kolanda ko majat kelani Allah ko wino pa wino dayo dere ngene ma so wi nami nagasi kono profit don dahar gol so hebanay te ena mun no beyanti ay kakbong gol enan wi jo mayo into alsibum pa ina mun eba sade tibe ko anjibe ko jiabe ma ko interfere lam emba kay sa tani kona di mo ko ta tani belo emba de tani sa tani be fa inna kana antal aziz babu mi tettudo no anka tettudo no wanka al hakim nyenyu do kati ando no geba do ha ti dala tare ndo do wonde jikku dai nayo suku bawa yurme ne wona de note de ne wadi te ko anpana o mabbe on tidi wo yo accan ko wiete na ko yite ko yo accu ala desira no de yo taro sena yo witi ko lo dalu takwa ko hunde ya ti punti mahunu de ni adalah macam berkati yang Islam. Buat inong kongkong inggol mukti kalau kuwi di Islam kafu nona ingat kuwi de takwa. Buat ikongol biete ko takwa ko kan ko fu dori dina kantau sabutina kan ko fu dori wala ilaha illallah muhammadur rasulullah. Hadhihi al-kalimah هذه الجملة هذه العبارة علماء فينا يبين كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يبين كلمة التقوى هو اليوم قرآن تبين تني وإنما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كوكونغول كل الله كوكونغول تقوى sebenarnya kita tasawuf Domane hengkara ben hidup ben do nirno beji si di behabai mawante nabi no owak tagara owak owak dino bin umuri on pale de denyande yo be hengkara be teube yo be wa yo pire kono e bundo an ko ni andi kono on anda ni mo detto no hatta gel owak Fibulkum dari note pendengan de heberat dewi hande melan nay mulai e bundo Allah subhanahu wa ta'ala andi wo be dari be tikkurno be nyaade be nan no andi mo hoddirani be feewugol kono hewtaali tan woɓɓe e dariɓe ɗon ɓe tawata kamɓe Allah hoddiranaɓe feewugol kono no ka keeki maɓɓe ɓiɓɓe julɓe ɓe jibinaka ɗon ɗum no gere Allah wadde Allah daari law tazayyalu la adabina alladina kafaru minhum adaban alima hara ɓe sendonirno min kadi mi regilayno bande nde ñande kono day sendodira joni noon oɗon noon e on contexte ɗen ayeje ɗo ɓe ƴetti jiwdo aɗaɗi ammiyatu jahiliya ɓay heferaɓe ɓe ƴetti jiwndugol jiwdo jappiniyakko Allah subhanahu wa ta'ala الزمن كلمة التقوى أن
Allah subhanahu wa ta'ala nunggili yimɓe gonɗinɓe kalimata taqwa konngol kulol Allah wa kanu ahaqqa biha ɓe naatinoɓe ko kamɓe ɓuri handidude e maggol wa ahlaha ko kamɓe woddiranoma adi ko kalimatu taqwa ko kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah wirgol noon la ilaha illallah muhammadu rasulullah tawa koye hoone goonga ta wona e sappo jigiɗaɗa yiide naata aljanna ɗum ko Allah hettori ko kanko jeyi komo faana o waɗanta wasi Allah ɓangini aya ko kalla innahu tadkira wa man kana dakara ko wona waajeɓe ko fof eko qur'ana jangate e waatuji eko tibbi ede qur'anare annabaɓe wolata e kala kawe saaki monanani ko Allah daali ko gasata feewi nde taga ko walla daali ɗum ko waaji to ɗum ni faala to woyo waaji to kono inde Qur'an wama yakfuruna illa an yashaa ɓe wawata waajitade ɓe feewa sina har Allah yiɗi fi hon ɗum huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira kamɓe jeyi ko waɗi ko kanko jeyi ko wiyete peewal kon ko kanko hettori ko wiyete peewal kon ko kanko hettori ko wiyete yafa waaɗi yafa ko junubu sengo e konngol ngol andi konngol kangol ɗumngol woni diina sabu diina kanko la ilaha illallah muhammadu rasul e mum ɗum kañum kadi konngol ngol kalimatu taqwa o ko konngol ngol tawata fiyaake muɗum no mofti fuɗɗori Adama alayhi salam haa e sakkite nde ɗo jibinede mofte ɗen fof no fota e kalimatu taqwa no fota e konngol ngol no fota e kulal Allah sabu ɓe fof yiyamira jente ko wa laqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ɓe yeetino ɓe yimɓe aditiɓe o kala ɓe ɓe defte tippino e mum fof ɓe winoɓe ɓe huula a onon kadi men mi wiƴi on ɗum non fota e mum yettoyi sabu mawnugol fiiɗaɓe konngol ngol tawi ko sabu kulol Allah ngol woni ko Allahu larno subhanahu wa taala jaɓirta dewet par ce que affaire Allah o wona no sikkirɗen noon dey wigol a waɗi no haali noon a timmini joni a yoɓama sa waɗi a timmini no wiiri mum fof ara kadi ko suma faala kadi soyo de souverain ɗum waɗi salafu saali hara ko kamɓe tigi tigi on salafu saali jandemaɓe tawi ko wi salafu saali hara ko kamɓe tigi tigi on ɓen ko wonno ko yimɓe yakkiniɓe yimɓe huluɓe Allah subhanahu wa taala yimɓe newiɓe waɗi noon ɓe ala garanti fiyam jan ɓe aɗa jangge defte to wiye sere raddude ha fiyam falnande hawmina salam yon ɗum tagi yon ɗum wiyeteɓe salafu salih yenɗinare nde ɓe jogino e duuma goɗɗe ndewa woɓɓe maɓɓe duuɓi teppannayyi timmuɗi tes waktuuji ɗin joyi ɓe mankani ka sappo yeeso bandan 40 ɓe hoore ɗum ɗon fof kammu ko en tawa ɗum yentini eɓe huli si Allah jaɓanayɓe ko ɓe rewi kon eɓe huli fi affaire yiitangel ɓe hoore ɗum ɗon fof ndaare gooto e maɓɓe ndaare gooto e salafu salih oɗo imam Ahmad bun Hanbal o laatinoke o yimmoto no jamma o juula o wulla o hawra e aydi go o fesa ha ɓeygol e makko ni sikka o fesay ha o maaya ɓe sikka imam o fankata maaya hakke ma sowru ndun ko o wullata kon fihi mo naafude jamma o hawra e ayde go ñande goo imam Ahmad o dari no jamma e mo naafude o hawra e aya ko Allah taali wa bada'ahum min Allah ibadan yakunu yahtasibun
wa badalahum min Allah fenjani daga Allah ma lam yakunu yahtasibuna ko ɓe jottano ko ɓe sappanoki kon. Tuma goɗɗo iri Allah ha o felliti o woni mo Allah yiɗi on mo Allah fana on tigi o ara e ñande dargal mo felliti o naatay aljanna alhaali on calcule ha tawa ko yiide o suti. Tawi ko ɗum imamu ko ɗon o naglifiro aya o addi e makko. Wa badalahum min Allahi fenjani daga Allah ma lam yakunu yahtasibuna ko ɓe sappanoki ko ɓe sikka. Baɗumuti aya o feti hande ñande noon ɓe sikki mawɗo wullay ha maaya ɓe inni ɓeygure nde yalti yahno e mawɗo kawtaddo makko. An wallani hande kadi imamu ngirike wallu men no fanke nde noon o ma yeygoy sa wallani men sowru ndun hiɗu mawɗon dogi heña fankingol imamu o tawi mawɗon no firnirnade aya wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Tawi mawɗon no faami mana aya o ɓuri wonɗo julde o rolliti juɗɗe woni sow ko wullini mo kanko kadi. Tawi joni noon ko on ɗon hoollanano ko fankina imamu tekka kadi ko jeeƴeten siko ɓe wiyete salafu salih ɓe joni noon gongol wiyetengol ngal attaqwa wiyete kulol Allah ko ɗum wonat sabu Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanɓe jiyaɓe ɓe ɗum kewe maɓɓe ɗane ɗo kongo wawi wiide annabi Ibrahim e annabi Ismail ɓen ɗiɗo waɗanayi Allah gollal hara ngal weɗila ala ihlas hanani e goto wata wiide kono Allah neliɓe e gollal ɓe waɗi gollal ngal ha kasi kono tawi ɓe hoolaki Allah jaɓi on say ɓe inni Allah min torike mo jaɓɓi. Wa id yarfa Ibrahimu alqawaida min albayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna kulnaɗi ɓe wi ko rabbana taqabbal minna ko ɓay ko wonaki jaɓɓa. Joni o ko wonata sabu ha ko goɗɗo waɗi dewal jaɓɓe ka Allah ko embere kulol makko Allah ngol Allah tabitinni ɗum e Qur'an jente Qur'an innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Na Qur'an innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Allah tadi ande de ko Allah jaɓanta ko woni rewde ko woni ko waɗɗo baya woni ko jannguɗo Qur'an woni ko ittuɗo sadak woni ko nannuɗo daa kala ko waɗɗa e gollal moƴƴal Allah ko jaɓanta ɗo golleji moƴƴini ko huɗuɓe Allah ɓen ko huɗuɓe Allah ɓen ko ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanta golle mon ɓen ɗon andi aya ko sagaɗo ɓe aya hakko ka suratul Maida watlu alayhim naba ibnu Ad janganiɓe qissa ɓiɓɓe Adama ɗiɗo إذ قربا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال ماذا؟ لأقتلنك. Kalau nggak yang baca, bibi ada mana nanggung diri, saya kau apa sudiro. Mo kalari kanyang jeno, kalari kanyang jamba kamu. May sakti mapi niya, tay fok puno andi, haru jombo de sulti. Turo mako on jiwari, tay man balabag. Turo ay haru ikukut na labi de ay. Ay no, dakorat. Mo jeda mi jaya mo bidua no jeda. Atu na de kuti. Ding abala sakti gerkira hunde ada ina don ngani moto piyo andok hombo munji o itesa mo saka kamu jeta o hade munji beji sakta hulu do Allah o fe do Allah jeta ni on saka kaw bandiru nu ko mun ko lutti do tay Allah jeta ini innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah jaɓanta sadaka ko huuɗo gatta ɓe ɓe na an miliɗo jaɓtugol ɓen mo on noon ɗo sabbo ɗi sadaka
so dari isa ma akon kasot maida on tawai bandiru dum mo fewa ko don direct ba umi mi warde kat sa dania jombe mo awul mi war tutti dai ba be mo hulo wa Allah wi si afonti jude ma dengi an pia war min mi fonta ta jude an den fiyo mi war o yana fonta ta ko la doldi ko parce que c'est la notion de légitimité en matière de droit. Oui, si appunti giude mata de via guarda min mi fonta ta giude atti figlio di guarda mi fonto e pada pokalu kon nabi yo ando wiado fonta giude ni kon mi boy mi tan ni kon fala mi fala ya mo ubel ko mi yetti alla ko bi alla takkin rondo da warta don e ko ma kon kati ni mi ko non fa so ndar yo kay pro Qur'an be wi on wiwdo fontata juuɗe ɗe yotto wona ko toñede ɓe wi'i mo ɓurno oya doga kol tooñ wowno piide ba kono tawi puɗol Allah ngol hino ko ɓerde makko ngol mo wankon oya ɗi kala ko kanko wona tooñede himo tooñede ɓeygu makko jatte ɓeydo ɗon kadi piye ware tawi ko yottotta ɗum ɗon kon ko kanko e doole makko ɗen ko wiwgol min on mi yottota ko mi faala e mara rondoɗa bakkato am jon noon ɓeeɗo ɗiɗo si mo itti sadaka Allah daali ko jaɓanta ko huulowo ko ɗum waɗi jaɓeede golle mum salafu sali en goɓɓe maɓɓe wi'i wo hara Allah anndinno mo ñande wotere pet mbi Allah tagi mo o helli ba o fuɗɗi rewde Allah andina mo ñande wotere woodi dewa gootal ngal o waɗi Allah jet hay si tawi o wi tum astahfirullah nde wotere Allah wiya o astahfirullah maɗa ɗo mi jaɓimo anda ƴettedi salafu sali par ce que sa ƴintina yimɓe tawrana andiɓe ne woni salafiɓe andu salafu en nde e jikkuji maɓɓe goɓɓe maɓɓe wi wondema tawi noon ko rewɗo Allah ko yahata duuɓi 60 himo rewde Allah o mankinaani wo hara Allah anndinnomo ñande wootere pen hayde ko astahfirullah makko ma darɗe ɗiɗi ɗi o juuli wondema Allah jaɓiiɗe o wi'ayno Allah mi tolkema wara ndeñan mi wuro ko ɓaawa men gandi o waɗi noon mo anndi si Allah jaɓanimo gollal haray o naati ka muttaqiina en mo naati darto haray gasi seede ko wonni ko wondema dewe ɗen Allah subhanahu wa taala ko jaɓirta ɗe ko sabu kulol Allah gol ndaare gollaaji golle hajju ɗen yawɓe toɓɓen no anndi piiji mum anndi ko watta ko tara ko suudu ɗumnagol hayre yogol waɗa aller retour ɗugagol ta jasi kay ko alkal sabu kala kono kulol Allah ko woni kon kadi tarta ko ɗum Allah ha ɗon jinni ko ɗum Allah daali dalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub fa innaha min taqwa al-qulub kala mawninɗo bimana shari'aji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗin tele masengo ka hajju hakkude ko wangete e ko gollete fof wiyete sha'air Allah Allah daali kala mawninɗo immande ɗi Allah subhanahu wa ta'ala Allah daali ɗum de ko jeeha ɗum e kulol Allah ɓerɗete ndaxte dammi ko hirsete ko yaa 1 million dammol wallinte hirse ɗum ko tonuji litiraji ƴiiƴam Allah tabintinni wi fof berdi tew perdi ƴiiƴam perdi emba perdi wi waɗi ɗon ne Allah daali lan yanala Allaha luhumuha wala dima debbeeli mum e ƴiiƴam mum heɓtoyta an ƴartadi Allah daali walakin yanaluhu attaqwa minkum o tawoytamo o kulol koɗo waɗɗani fo sadakaji horkonanete armanu men anana no yimɓe huɗoɓe annani kala ko maafini ko aani a wuɓe tampini en awa wuɓe tampini en nani
Lewat yang orang. Oh, saya tadi ni nanti tu kejul tu, dona kau nak aku mai pus. Iyo dona tu tak tahu nak corong. Jadi kok karena kita hujan aku dan orang lewat ada saya dia lah. Lobiye muda kali maafin yang ini foto yang wadah satakaki ini. Kolket helmet dan himsa. Milang helmet lagi. Dia ada foto buat ni. Foto orang nabi mengkumpulkan. Nanti kau bantu mau berdiri. Kau ini kita lihat yang nak tahu apa saya tak begini nak kumpuli. Kita waktu ya si Kohanan makde, pokok besok pibeli benyani, pewani nyam dek. Berhujat nak pewudah benar, bermakna tak suka rekul. Jadi orang saya hati saya itu suci dohut dia tahu suci orang saya kapuru le, orang saya. Kalau kalau semua orang orang yang orang kinci. Jok kali ini anak Goto luai dalam le kubunet tu puni pale de tolo on sai ena bakat ya tumben jam ara ni bakat tambungan mo okiom tiba-tiba mi boto ata membuat tolo bentung dan tahu le ma nyande bo minani musik pemen no yeuta dai tu ko pami dan o ko dikanga pewa ni pinar minani inte yeuta fi Bapa yung ngapi. Penusat tayo menen bapa yung amin mo. Menen kita temat besuti bedelfok hahan bekok ay aneng handa mudi si kumbulay yo mas busong yo mas alin. Bapa yung amin desday ang magkabelar na rimado mo tufana bemi na bebemita na kotaw ay tao ko dum ay kota na yan tata. Bewiwan na kami ng babling amin. Bejapatan no teu ko benang foto konsode kabuseri. Wosa pahalay ni behuni. Wata tawa haragot iding ko hujan buset so di. Si patay mo say. Si betul ke anda capay. Ko na amadon ko aliwono antiwo. Si pamaw bewiwan be. Bito mo wanto i Arab. Aray ka pong babay ngaray, sitwasyon mininggan, meron po yung dalawot, aray ka po tundi yung tumasata. Ngayon yun to, duro po, kung na doon niya? Puso mo, umudo yung duro. Awa, pronto, luti hati kahodo do wako din. Anak kami ang kanyatsa. Kalau ini yoti kemudian guru pun nak makan. Tiwo yo rasakan niu. Malum itu musuh diro. Mau kiri yang yarok. Hakasa. Mau di makowia. Mido golu de. Mido hemte tiki info mido pauta ni mo depas. Sakwaan. O wana ito kono ini wama omora. Dahil kalau nung ko Amerika. O work ben kuna tamaksin de kamora ko pero be mora work be ko bi andu ni Amerika. Eta kapure de more de Amerika kabe de no Alabama. Dali. Lo yo no hare de Israel wala na yandi. O de bawi ma mora work be. Eta pe kan kami ko de mo ko be na kan. Kalau kaya ako na tala sete ko la bisika kakuro namin to magkana ko mo dyan no pag ko kumanoy ke John ngaray ko dyan no pagkikita ang nagpili ko dem ko mo riporto ang nagpili ko turo ko yan on nang piketong o yari dong on sati ko iketong o wali ketong o dogi etong kawan nanti kakawan ko doon pag hindi ka kupiton Jok, kulo kan nagol. Di mana usap makul at seperti najen itu dem. Ko anda teng kulo arah pal minumur jidan tanah kal pun ya dem.
kala ko wiyete deweten kono naati nder ko wiyete ɓuranama par ce que deweten ko pijiɗat ko wiyete kon al aqidatu e ko wiyete kon al ibadat e ko wiyete kon al akhlaq e ko wiyete kon al muamalat ko ɗiɗo piiji e ko ɓeydiɗi ɗi ko yewtoyte wiyete l'islam gotal nde ɗum ɗo si sortike aray ala l'islam gotal ara ɗum ɗon ko finde nden ko addi ma finde nden nde wona finde sellude si finde ala aray dewal ala allah daani wa man yakfur bil imani faqad habita amalu kala mo aqida muɗum boni aray golle makko boni finde nden so nde boni aray golle boni ulamaw en noon wowloɓe gonga ɓen seeditanaɓe ɓen ko wowlata ulamaw en no ɗuuɗi ko jangi kon no ɗuuɗi ha kono ɓe allah seeditantota no jaɓani ko wi'ata kon e ko windata kon comme nanno ñande go cheikh jaarani ma ɓen ɗon ɓe botti kala ko wiyete aqida ko wiyete finde kon fof finde sellude nde allah jaɓata nen ko finde nde nena sallah sallam e sahabaɓe mum ɓe wonno e muɗum non ɗum selli kala ko heddi ko arayi sen la aqida mo rasul sallah sallam e sahabaɓe mum ɓe wonno e mum on gon ɗo woni aqida sellu ɗon woni goto si iwi ɗon bimana ko dewete bimana cuuɗugol hoolugol ittugol zakka e sifa ɗum ɗo wiyete dewete kala aqida maɗa on ko selli o ko o selli si tawi golle moƴƴe gollaka haray ala ko peesanoyeɗa ko golle peesoyte inawno selli kono hunde heɓade anno waɗi yimɓe ɓe ɓurana wi ɓe aroye tawana ko peese falano qimu lahum yawma alqiyamati wasnan ala ko peese imma heɓi ke ha moƴƴi kono boni bonnama bonnirama sabu ko on tiginaɗi shirku e nder mum par ce que woɗi généraux ɗe allah linti généraux ji ɗum généraux ji ɗon so yeeyka suratul an'am en généraux ji ɗum allah linti ɓe a wiyay ɓe ɓe yiɗa walaw ashraku la habita anhum ma kanu yamalun aɗa ɓe shirku noon ɓeɓe mi alanma ɓe mum ɗo si ɓe sirkuno ɗum kat ko ɓe golluno kon fof mi bonnani yirtoye ɗum ɗo ko ɓe fof annabi fof yilɓe aɗa noon tigiɗo mum o wiya programme o ko ni way nan walaqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amalu mi ko ngandini mi aya o koko tawi kon kadi mo amalu o ko kanko woni fa'ilu o so wona mafulu biha e ɗumanni seeɗa aɗen sanso ko noon garɗo par ce que si allah wiwno si a sirɗi mi bonnay gonɗe maɗe ko gasa ka allah yurme e o ronka bonnude kono o wi sa sirki golle ɗen bonay amaluka fa'ilu on ko amadu on ko ɗuwa soni marfou c'est à dire automatique a sirkay ɗum gonɗe ɗen bon e bonanay hoore majji automatiquement no arata même e ɗum gontak ɗon ampuɗon hokka amen may ɗum gontak ɗon ampuɗon ɗa ko automatique ame may ɗum sirko golle ɗen bon ayi fatanna amalu e daare ko allah wawi yewtude ko goɗɗo no wawno riɗa yandi allah wiɗama ani ɗo kone boji allah wiɗi mo kono allah wi wala takunanna minal haasi jeyete e perduɓe kasi golle ma ɗum boni ɗum an muhammad a deyorde e perduɓe haɓɓe ɗe ɓennade yiide tawa ƴawoytake rasul si walanama ɗum kono jooɗiɗa kono waɗi ko maɗe ko yaqiɗa on mo wonde e mum tan ko hakkille laaɓuɗo poche ta jaɓu négociation gundo e hakkille tan non ɗo a welɗare inchallah aray wonay ko aray ɗo yitti ɗo goɗɗum aɗa andi mbiɗo wonu hakkude men mi okkima siko aqida goɗɗo ni hakkude mon jonnima 100 000 francs CFA waɗe hakkude mon
Gosiri hakkunde men mi jonnima saabi te gande ɗa waɗi hakkunde mum par ce que goɗɗo waɗi hakkunde mum diina aqida hakkunde men ni kadi hokka mi hokkimo yalti waɗani wiya miɗo hokkana ɗum ɗo nani ngaareti ko ɗum miɗo hokkana ɗo goɗɗum dey miɗo wiya ɗoɗo bimbi yeru ɗum ɗo tiɗɗiɗe yeru ɗum ɗo awa haray oɗon andoɓe gonɗum mako ɗo mbi ɗum ɗum ɗo hakkuɓe ndaari ha tawi ɗum ɗo ka ɗum ƴetta ɗo hakkunde mi mahana awa anduɗo diina on ɓe naniraɓe ɗum ɗon ɓen hakkuɓe diina ɓen e naniraɓe ɗum ɗon ɓen wondema rasulullah sallama jibina ɓe wuuri duuɓi capannayyi ha gasi on say ɓe nela ɓe wuuri de nulungol duuɓi noga e tati ɓe feƴƴidinni duuɓi capanɗe jeegoo e tati ɓay ɗum feƴƴi wontoyɗo ɗum duuɓi wulu e duuɓi temɗe e duuɓi capanɗe joyi on say ɗonni ɗum komo won famudata non on ɓimo haɗo ko no hesiti dey no woɗɗodiri e jommum on ɓamoto woɗɗodiri e jommum on ɓamoto dey e awa gasi min hanɗoyke ɓe inni wondema ɗum ɗo hana enen ɓuri ɓaltade e jinnela ande ko toon ƴettoyke on noon anduɗo koɗa kedi mo ƴawino to Allah ɓe ɓe ari ha pita goɗɗo ƴetti ɗon kaɓɓu wi ko hakkude men mi hokkimo oɗon kifirtude kaɓɓum ɗum anda ɗon ɗum ɓe ari ha 36 ka dareten darama ɗum ko kaɓɓu wirdama tawi ko dolobu ene mo o wiyay ɗon ko on e jonmin mi o wiya ko min walla o wiyata ko ka ɓes dolobu mo ñeñiri ha jonnama ɗo goɗɗum firtoyama lakala tawina ɗum ko wallahi amajodira he jonnuɗo ma o yettay ɓe Allah dari yakfuru ba'duhum ba'dan wa yal'anu ba'duhum ba'd ɗo no yo heɓtoye toon ino ɓangino laaɗi wallahi ko wiyete Qur'an e tumna kon jiɗɓa ala philosophie ɗuno heewti walaqad arsalna ilayka ayatin bayyinat komin tippine ma kon no ɓangino laaɗi bandi ɗuyeta wama yakfuruha illa fasiqun jon musidɓe julɓe tedduɓe anan mum ɗum ko fitane ko aqida simmum ɗum ko dewe dewe ɗe kañum kadi ma tawa ko dewe yamiraɗe fekkodirɗe ɗi ma'ana eno rasulullah sallam koldeten si iwi ɗo kañum kadi ko honɗum ko al akhlaq ko jikkuji ɗin si aqida ma on selli ken dewal ngal selli ken jikku on masali ko hakkude bertude wonno ñande ko rasul sallam makkano sahabaɓe ɗo hande ko mboli ɓeydu ɗo wi komo jawdi mum lanni marma on ɓe woodi ha almanɗo ɗo fof ko ganda ko mum ɓe woodi ɓeydu ɗo ko haɗo ɗo laasan tan golle makko ɗe fof pesnama taddi no tiɓɓitti wi en naato aljanna o fokkita to goɗɗo wiye laake o ya aljanna anda oɗo sottinno bonno ɗum ka teerol o jattinmi leydi ɗuyteɗo beru moƴƴi beru no jonnite on o fokkita ɗum ka aljanna goɗɗo ko kadi wiya ala jawoya ka aljanna anda kadi minen koɓe rewɓe nayo ka o oɗo jiri nokku ngoɗum minen taɗona o acciri men ni ɗon gandare ɗon jette nattire o fokkita aljanna goɗɗo wiye o aljanna ko minen tawtirno hani di e salte wurgo makko gon fof ka kadande ande ngaray ɗo ɓe woodi aɓe ronti o jaɓan o kadɗuyite o fokkita aljanna goɗɗo ko wiya Allah accay o naataka aljanna anda o kala ko hammina heɓtotako so ñawni heɓtotako tawi joni awa nanni baraji ɗi nanni ala ko jette joni ƴette e bakkatuji oɗa ɗin o rondine berɗum ɗon ko noon o rondinirte moƴƴiɗi lanni fet Allah wiya ɓay moƴƴiɗi lanni yaw yiite
O fot kita lang natin ko kayo ito. Kung ano na nakakita, mato kanila nundo. Ani ko hindi na dapat man kay kube ang kik kumot yung pahay no beheto na hindi na natin hindi ka nakat. Kumari ko. Hay beheto, benata hindi. Kumari ko. Ay na ko magbayite ko be hu yim de ben ko e dik uti punti permet ta na ko hay na kayo. Wasi dik uti dik ko très important. Si Ibilong hari kuano al-muamalat huwa dire deng rapport sociaux. Ari sana ko sa bariya karo di ko ibong tagel ke pel yung hari kar khay patong ibel asu yan kadung lawahan. Udah itu hepo jon na seng sang kuat. Mo kan dia tidak ko ni reset. Ibinyan de tamu dangkan. Dik sida ada rai terus si jong mung bagus. Gola rom kan jong mo to ya tai. Nyandawa, siya may kagaras ka. Ni kagaras ti gol nung kunong anda ko kagaras kombon. Ang gari do nevi. Ay, takkan ako. Kung tumalaman ka na dyan, isang namin kanapakin ang kapisa di kundok. Kasi baka, aray, nyan lang po dundo. Kaya kita, mahal ka. Yung po dundo, yung etes. Mundo niyan, video para sa paano, bilis sudah do. O kung sa lero, bemal, peyon, wala ka na. Awal bulan, baik bulan adalah bulan ini macam apa ni mak? Bui awal bulan rawat jadi. Bukan angkat buja. Memang lain memang aja untuk boleh dilawan ternyata semua dah. Pasal di daily. Sudah kado, di kedai. Tak boleh melakukan. Tidak. Jadi, rapport sociaux al-muamalat. Pun bukan ahdi ini kamu dire. Yang doa vote ni, bodi presiden de la Republik, vote ni ontraunya, merci la sécurité, merci lekere, pika vote, hai merci, solution semua. Ya, vote. Ini tu nama dan kemudian ada adu ka vote agak satu mana. Premier pak vote sécurité tu masa logisa. Takkan aku beritahu, makni nak boleh sécurité, namanya nak, hari auto ini garden ayat, auto ini garden apa motor di kan lain. Andi ko bete sécurité. Jono orang tak ada disposition na population mapunon ang sécurité. Premier part, imbo na sécurité ko sarden logisa dito. Jono misa. Anda sarden bete de New York, sarden ni andi ko. Logisma mo kare jiwa andi ko. Sekarang kahulu dah, hulu tu, no numero mu composta, enta 911. Tapi o numero o mata kredi ala, direct maya hai direksion polisi ko anda, no hewtiri, be anda konto wan ka konto e New York. Na hali aku telen do mi woni. Hewte ko ka central mappe, be anda effectivement citoyen jo américain, mo gouvernement américain o wondi no wanda ma wona e sécurité. Film ini mo wuli umanok ka mane Amerika una ini kolon kisan station police utama batte de ke 5 minutes ana ko ni dari wi ko ja bonwa ana di sécuriser sapa taran gila ma bi peta kon highway lali joki ngel eta ini sapa la police mo kana mande wote da wadu kakoti anta konto be uteta perché lu insegna a voli ko hanya le polisi arrivi con due ko pan con hunda do anti ko pai no luci sa al di kare di jono wano ke digo kamu ko se dari tuga ko no vete a voli al segrete a no tiava batti prende ali frontolini be pendino finca le benata di là sanno ti ton ta ko anno Bongani ng photo nila. Hindi no may heuti. Bongani, kung kita ito at ng dalawang mo. Ano ha, yung tundok ko, tipo doon, nagkinjan nino yan ito. Fet doon, yaon set, otowi bongi no yan ito. Fet doon, yaon set, pay panuwin sulit daw pala. Fet doon, yaon set. Kan, bianti sa kung, kaya may akaray amay. Legi kaya ni nung kono kunggot oto wi kono wi main di nung kono kunggot woni si pacay ko.
betul sudah bicara. Aku bawa konsep dalam hal konon tinggi dulu. Tapi anda yang kena pikir. Lalu di ada indek, tu di ada nilai kayak terus di apa untuk bahfi itu ada itu anda kemudian Allah ini mah kalau bunyi aja tidak. Jom unofu si uji dong. Kok relatif buat satu lima ini bebek. Sekian yang kaya kita dia dengan Lesa kira kalau ujung aku tiba masuk dalam masjid, walaupun nanti nama nama kita, beliau mengakhir orang mana yang kita buat nabi. Untuk ini fikir ayat jihad fi akidah. Wa tamana ala hubbi zawil qurba wa yatama wal masakin. Min sabil wasailin wa bil tab. Kodong om parti dol ke tipu timut jadi jadi dol bu di tigin ngandi sanfran gini. Sanfran set. $1 sangir sabi amayamin dosa iba sa mujat tao ka yon nong ko on samuyita on annabi ko unti jata tao kira wa atal mala ala hubbihi hubbi hendo to beto di ang do do hindi do ara ko foto ya laka retura la adma bay ko dawil kurba wal yatama wa masakin ko be na yo ya ha do di do yimbe si be ba di dirani ay apay droni Ikan gue jadi NDP per, dengan gue cek berat non-off. Oh ini tadi dari itu, balik itu. Kalau tangan gue balik itu, rala itu. Pakai gue tuh jika suatu bicara dari royalti, kan dari itu nama bengu relantik. Sajon nionggo, tunara pernah ada itu. Apaan? Jom alas pandang agak itu bek, kortek. Takkan itu kuyik, kunci utara. Nunggu dijimpe wallah. Si penalti cuma waktu kaji tapi okor golhana okor ini. Allah bantu benar mata dini dini. Anta bagi sembil dini nomem. Anta bagi mil pride dini nomem. Si bayar ini sencang dini ket. Wallahi kendara gurgol kanu betul. Ngomong berjonat, kesong berjonat. SKP fahmi ko biya wa akal mana ala hubbihi. Fahmi umana wa tafsir. Fahaman jono yimɓe ɓe tawata a ƴetta ko ɓurɗa yimde okkora wona ɓen sakkan to ɗa intérêt bonnata inde añanta andi hara jikkuma o moƴƴi ka huwodiral ma yimɓe wa aqama salata wa ata zakata ko ɗum woni côté dewal ngal eɗen ay wal mufuna bi ahdihim ida ahadu hunnoɓe ahdiji maɓɓe ɗin si ahota oɗo ay mum nden no ƴetta desorta kanko to ko kala ko wiyete huwodira hakkunde ma e yimɓe ahdi no natti o kala mo jomon ɗo ala jeegi o wellinan fi Allah an kadi men gokkima halay ko wiyete ɗon no wal mufuna bi ahdihim ida ahadu koye o holtu o ñaama o waano o ɓuttina so ari ɗum a fuɗɗike pentagol e añangol haray a waɗaali wal mufuna bi ahdihim ida ahadu hane kono ko yiɗi ko ɗo ma kaani hi ande gokkima hankadi wal mufuna bi ahdihim ida ahadu ko ɗon tagol neɗo defa dakkom nawigol meme ɗum ka dañi tankoɗoɗa wakkano haray ange aya dondiri a bonni wal mufuna bi ahdihim ida ahadu o bonnirima hankadi on inchallah mi waɗi on ɗo imamu julde men ɗo koya leereji ɗin fof julna jammaka kono yendo yende on ima woni ɓe ɗenagol ono kogal ɗo kama imamu mangkata lumo mangkata dan nabo mangkata apa dia tak kecil kan kamu pengarai banget अब ना आज nama oleh foto aku ciri ni pakai ata dan nebak akibat ata di bak dengan dak cinta ada wana ni wal mukuna bi ahdi ila ahadu kuduan no ya sakit hunul tunno jettani men matière go kat roi ko wede droit d'obligation wa donc si iwi don haray ko relation hakkunde maada e hoore maada hakkunde ma ange hoore ma ɗon annda woɗi yimɓe ɓe famodira e hoore maɓɓe kamɓe tigi ɓe han neɗɗo nde hoore mum faltodira ɓen kono woɗɗi tawa kanko e hoore makko ɓe nantodira tama haqqiji e hoore makko famodira e hoore makko anɗum naɓita tar ko batte tana goɗɗo wiya kala alaki kaari ɓe ɓe yiyata gara yo ɓe da ɗaɗi ɓe da ɗum fof ko kalleji ma ñande ɓe tippi Dakar salolamɓe waalay
mikat yang tak kau balik alu. Ay kodo babu jira hor makko. Kodo dat pitahan da ko dia la tau to sawa nalde. Yani mon ang to bidia pe al ben sabunema kita lamuki. Ben famu la ay wa. Donc kanyum e munya ko satte deji yanoji e makko di. Kulung al-ladal was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hina al-ba's. Gal punok ke litati munya te. Munya ka ba'sa, munya ka dharra, munya ka hina al-ba's. Nani Quran ya. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hina al-ba's. Ko wi'ete al-ba'sa ko kana tampere sattende ittende memunde jawle den e ɗiɓɓe ɓen e programme ji on tigi ɗin ɗum wiyete al-ba'sa. Place ko ngara wasude aɓe yaltini men ka place yunda awa gokkungo kadi heɓi ke kono ɓe ni terore way ɗon ɓe yaltini men awa ɗo no wiyete bobum kuno nawɗine mum no ka laftani a ɓeeɗa awa tigi tigi on hari goɗɗugo debbi ono ɗo kono goɗɗo ñawli ɓe o dogi o yaha bisawa to sifa ɗum ko wiyete basa on tigi muñño heñña on tigi muñño heñña al-dharra'u ko kala lorda tampere memunde ɓandu ndun tigi imma nawnugol ma weenegol ma soppegol ma heɗugol ɗum kadi on tigi heñña e mum wallahi no woɗɗo yimɓe ko ɓe ɗuytorawo goɗɗo ɓuttintande kadi ay sa nana toɗi duwa ɗum toɗ ala marsude ko bismillah on nayi ɗo duwe jakade la toɗi duwa julɓe la toɗi ɓuttiyani yimɓe ɓandu santani aɗi heññama mano awalana toɗi ɗo on inchallah koto tan yaray on inchallah ɗon jankadi wa ali ko ɗo kono tippito ɗi ka ɓawa ari toɗo ka keeji ɗo kana toɗi duwa jankadi ala toɗi duwa tan hewtuɓe koyde ɓuƴƴirani yimɓeɓe yen ngannyo heñño sattede nde muusede ni ndaari annabi ayub o nawni duuɓi jeɗɗi annabajo an nawno nawno ko ottata ko kawtangal fof jogi tawi ay heɓugol kaɗa hay ɓeygule makko ni jawle makko fof sakiti sabu nawnani o muññinde duuɓi jeɗɗi hay ñande ko noon mo toro itaru ɗon tawi ko faala ko heɓu titre wondema mo muññi ko heɓinen ñande o torino Allah subhanahu wa ta'ala qali wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim fastajaba lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Kafaratul anbiya donc Allah sifi ko o noti kon bima ko noddi taguɗon ko taguɗo noti kon itinawna ka suratu sad Allah sifi ko muñanino kon pourquoi ko no baalo Allah dali inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Men andi inna wajadna haray test waɗama taw men daari tak ko Musa men daari no musirten e ko wullayno kon e ko ottayno e ko jawle ɓe lanci kon e ko ɓeydude lanci kon men kakkini ɗum no fof men tawi mo muññi inna wajadnahu sabira men tawi ko muññino ni'mal abd konngol ngol o waɗanta hoore makko tawi mo winna fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir fa qadarna fa ni'mal qadiruna o wi ni'mal abdu jiha ko moƴƴo waɗiɗo innahu awwab mo muññi nawnaare fattede ko ɗum no wiyete wastabirina fil ba'sa wa dharra jonno wa hina al-ba's ko ɗum wiyete wa hina al-ba's fewno nelaɗo hari ko si tawi ɓe fokkiti jihaade ko ɓe soppete e ko ɓe weelete ton wiyete wa hina al-ba's fewno ɗo ko ɗum wiyete wa hina al-ba's ko nde sattede o crise économique mondial alan ɗo altnaw ɗum ko ala marsude ko hinal basu kuran ɗuma makko bangaɓe sundulla hokki nduggu e bimɓe ha kikiɗe mbaɗi permis client hinal basu kuran tawa yoɓay joddi suudu yoɓay kuura yoɓay ndiyam ɓen hakkitaka marsinima marsinade no woɗi yimɓe ɗo ɓe hokkay nduggu ha si alantara heewi ɓe faale wiwde Allah wattu midi yo on to midi saɗɗo heɓɗanki ko antore joni ɗon muñagol nden sattede ɗon fof wiyete wa hinal bas joni ka gaytagol bayan hanno Allah daari ulaika alladina sadaku ko ɓeeɗo goongi ko ɓeeɗo goongi e l'islam maɓɓe ko ɓeeɗo goongi e wonugol maɓɓe julɓe mi haalanno minni ko wiyete taqwa kon diina kon fof no naati nder kon ay on landitori honno wa ulaika humul muttaquna ko ɓe woni muttaqina ko mawdu men woni. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.